Чувашень кужи ябық құраганзен Шымал Атлетикаба Россия первенствіне құшынаганзене ұшынғы цейлжі. Амырдузем Олимп стадионже вижу гун бұрайшы. Россиян терлі гдезінжен, вумбилік регионжен киліне спортсмензем пьедесталын карташки жіне хабарасыжын тубыжашы. Ку стадиондра терлі үземрішін хайвайне тереслене ватыде ватыде спордан терлі енебе шеденезем тума булдарна. Анчах тащак спортуя паянхи кун хайыдамне хайне еверле спортсмензене пуштарча. Кунда паяна кущи вишлихе ябых спортсмензем. Шомал атлетика енебе тубыжаща. Куллене морду иги үзем бердеть. Вундвады вуншичи шулхи херсембека чузем, вунзагыр вундохыр шулзен чузем. Шамрыксем терле енре мырдаща. Шереметрдан бушлаза шухрым журы даранчу байща. Шуллишне тада вырымышнесіге себе тубыжаща. Соноба диско выдаща, етрейдер дейща. Ебе вунда судья бузаща. Хазиня евр бузанда вазем пурде, чупса хэнди сансине вишлеща. Финиша пірремішкелегене судья мар сыны кереген хадер балырдать. Аллах комырду зіне хавгаландарать, візім педибузык матурды зашутлады, візім күжізім пұқышпарезен пірте күрмашы, ябықрақ көріганны зімбор, ебізім жіне пұқса савынадып. Ебе күнда візін чупны жүхне, шил вежеде, пулыжаде візіне шил чупма канжерлейде, візіне шил чупма шак аппарат, шил верніне кадардать. Омырдызем күлленех вуны зехитре бушланаща. Халкаландырагансыне тюлев сіргердеща. Республика Галарым Вале, Мария Шагарова, Бахтияр Велиев.